Thaa 3 cia ruciini, maobitha kenda borithi mekumagaragia mbathi iria guthiaga tauni-ini ya El-Wak yuikaine ta Desert Cruiser. O riri makuhiriirie tauni ya chuma mrefu, itharikira ria tabanio. Nguruneti ya guikio na mucinga niyo yahuthirirwo kugera ngero iyo, na maobitha atano makua hau. Gutire muthii no muguraririo, no maobitha na aria mahonokire nio moumagaririe mbathi iyo nginya yarikia thabari yayo. Mugururio wa gwethana na itoi iria itabanire itharikira riu ni wambiriirie, na maobitha borithi ni marutite ritana kuri mukenya ungi mateithiriria eyumirie. Mitaratara ya kugiririria ciiko ta ici no irathie na mbere na kugathikwo. Kwanza hii mambo ya ukuta kati ya Kenya na Somalia si ukuta. Jambo ni tunaweka fence, tunaweka technology, tunaweka drones, tunaweka CCTV cameras. Kwa hivyo inaendelea kujengwa, na sasa ningeweza kusema tumeweza kutoka Mandera kuelekea El-Wak, na hiyo ujenzi ya hiyo fence inaendelea kwa njia ambayo tulipanga. Thabari ya gutwikania weru wa Mandera ya gatagati ikoragwo na mogwati maingi makiria tharikira kuma kuri itoi cia Al-Shabbab. Gicigo giki ni kiamukirite makiria ya matharikira matatu kuma kuri itoi icio. Ngiribotera Inooro TV, njitagwo wa weru wa Nyambura.